whaafelo in whaatalo whātu i mai mai o le tātou puranga ia i tani anu fwoi le tātou tunu i nei fwoi tū lao le fiafi i le tātou porkalame o le kapite a le ekalesia i le umar fia whaafitai ia i le anga le leiu le anga lofo le tua i na umwhaina mo moli mai lo tau soifua o sa mātou wola tātou waulia mai fwoi le nei aso fau i nei fwoi vai aso fau pero ai whaatalo fwoi le tātou tuma a ke pako pa senga o staulanga an maabe se o le tātou puleanga ai ata i tai o le tātou atunu i so se fata fai taulanga o fea lava o whaafonga mai mua mai ai whaatalofa ma whaafeilo i atu i la matanga o le porkalame o le kapite le Ekalesia pe o le tātou talano eina ai le tusi al tamapa ia popi falansisi o le lau tātou si e le whangaloina la tau mai mai atunu i whafo e le whangaloina o tau le tātou porkalame le aso ma le aso e whapea o le whātaunu i nai e whaafetai ai fwoi ma le anga le rei mai o tātou sponsors peona iai i le mtanga luenga o soifua maroloina ia o le UTOS whapea mar company a le well umawhai e le mai mo mai i le porkalame i le yaso le ne fiafi whaafiroi whaapitoa fwoi whionga ia Patele Ioane Ono whaurulu iai le nei porkalame o le kapite le Ekalesia ma lo se fomria la Afioga Patele lo fomria na trenga metal ma lo fo ia fa filo e troi fo mane nganga se fietele tato tunu ia mis fo tato puleanga ia si fo i Ekalesia ia mis fo tato paanga ia lo so son mai tato pukalame so fo mania malangi ma ya la ka fa wa wia e sa no ia la Afioga ska karo re in sua forte male alo le ngampa ia amen le to ai matu tama matu to ya fe tu la fio ni ho tai au matango pie susulu mai le la ya i fa lu mo pa mai lu a alfa malo ya mato pa mai lu mal malamba ya mato ma fan le la ya fa pena fo matu ngona le ma fana ya matu te la fia la lui fo apa au alofa la pipuinga la tausinga ya mato ya mese fo se mato tunu ma se mato puleanga ya mato te fa tai la fio sa bunno fo la ustalanga ni tai au se singa talanga pa ia misa ya mato fa ngolongo ai ma ai lo upu ya ngata fo ile mato ai me feinu lo tinu lo to pa ia wa ve pele ma fa mal si anga ya mato le ngata le tino le mafo fau e mai se le nganga ya fa mo ye mai lo na u fio mato po klame ni tayao ni ya ulu matafo la u fi ngalo ma ai lo to mato umala we to ne ya tunu ya me se fo la langi atoa ya le fe au mo mai la ona le o mai tia Pop Francis e awala mai yelo finangalo ona o matu ngai o inga so nga fai si o manga wa malepe le vata puia malawa fio va matu mot matu stangata e mese fo lo matu vata puia ia mal si o manga fa mangalo mai matu fa mania mai matu le ni yaso ona Yesu Keriso lo matu wali amen so afata male alo le ngang pa ia amen tai le Afioga Patele Mulitalo am tali e voltando por calme pe ona fa la bulo fo la tato si e por kapite fo le Ekalesia fa tau si o manga fo fanga le tu mo la lang tanga tauma ya e mai a por kapo calme le so nei de ka nga ka uere e se fa opunga makango fia le ku mai dungo la pap remember we are not God we are if na kongwa ia e sa le ya le ka slightly e fa manatu mai tato e fa manatu mai ala e wa ku le lima kusul ko ele mu ko ko sa la fa matoinga ya vai me ka ngoi so nga fai tanga tolo lang so nga fai o meola so nga fai si o manga
wa tatu o le so tatu wa tapuia ma le tua o le so ka ko wa kapuia ma le so atangata ke le ka fia ai fia feingo ka ko maka ia ai si fa kasi ma po ai me la pis ya o le se va kapuia the dignity of the human person ya por tamari angal tatu fua ya o le ska ko wa kapuia ma ngai me ola so nga fai me ola fa kau ave fa polonga oka ni ka ko ki to ya so nga fai le ka sua i lunga le o nga minerale ma me nga ia le sami ko nga fango kanga le ma fau ma so nga fai vai la au ya ku so me wana le la wo mai fa me vai o me ia ko ke fai se pe ia ko ngia ku a ko fa manga ko e leo tatou se tua e nanga e se me pelo po se kala kau foi se manga kosisi ka ko mai ke le ngoa la langi ka ko koyo ke le ngoa fo i mala pe ave ka ke ola eo le tatou mai ma le se me ka ko foi le se me ka ke ai ka ke mai o ye me o ma ke penga le tu ya me uma si manga me se foi ngai me ola ya an ko sa ngia ka ko wo mai ngai ya ngafi ya saltanga fai no mai ya fai no fia malos olha al fia tua ko ya ka mai ya salare al fia tua al fia sili ya la wo mai after all what we've talked about some weeks ago. Remember, we are not God. The earth was here long before us. But the earth has been given to us as a gift. You know, we got mealofa ya tua. Kako pui dan mealofa makari hois. Mulitalo. Awa ku ya ki o sa wo ya. Ya, so ko lua po ai lalo le se ngali valu na. Kama markengi o fa wo. Ai ave se mealofa. Pe amai e se mealofa ya. Lalo me te fa pele. Ke wa pele ai ave se mama ku ya lo li mai ke au wangi pa uis le mama le ku ya wa le ya la lo mama ya por pengi foi le mai me alo fa mai se ka ya se va e ka ke su e pe ali lo e ka ke se me pe na le me alo fa ka wa ka ko pui ya ai te va ngame ngau i foi ngai e pesa ke ko pole ya pe le lo ka ya ka ke le pole ai me le winga nga sam manga tamapa ia o le gift. Therefore we must till and keep we ka ko fa nga yo inga ele ma sio manga me o mo me le tu ma ka ko pui anali till yo inga cultivate ya fu mai fu e ka am ka ko so fu ai ni keep means to care, to preserve. You know, pui mea ua so nga whaia. So, Pope Francis recognized that scriptures advise us to till and keep. O le upu i e lua, till and keep. E se maa upu, e se upu ka mapa ia, o le upu lesa kongo tuspa ia. O le tua. Iyo e, upu le tua. My till and keep the garden of the world. Iyo, le garden of the world. O lola. O se pe se ko ngala au lola ia pa ki kira ka mapa ia ole sko ngala a pa sko ngala ia ke vele inga ia la o mo ma iyo ke pe foi ngo ka ko nga koko eu ka ri hoi fa me ka ko ka mai ale la ke la ko ke u ko e ka fu ele for the day ya ko angai keu so prune
till and keep. Ya, fua mai. Ya, mai kama pa ia. We need to celebrate, to participate, engage with the soil in a reciprocal relationship and with other creatures as well. Lali winga le fa punga tama pa ia. Mai kaung kako patpatia. Kako patpakia, kako participate, kako awai ile afo. Ile. Na foi. Olele yo kikaka because why? Because we are earth. O kako pui ngol lolang. Na ko pui kako. Pui nganga kako. If you ma fa kako yes, kako so ngofela langi, makalepe me uma ia. Mo lis kako. E uma e vola langi. Iyo. Ana le i me. Negative dimension si ole lolang. Na tulo me ma foi sia. So ngofai kako. Oa. Si kai vela ka. Ele o kaulese vai, o mea uma afianga uma e ko ngeki uma. Oso mafui. Oso meio o asisio, mongomu, meio mu, meio for hurricanes, cyclones. So mera nga waisa, wale palengi. No balance, mangkiwa fo ia ale makanga, makan ngwa ko Mulitalo. We need harmony. We need to harmonize the earth. Ia palengi uma meu. Mas fala no meu kikala esse ele. Que fala tinha eu. Ale le le tuning o kikala como uma ping. O que se manga ele harmony. O que se manga ele fala no. Foi isso eu pensei. Ka ilo hoi meio o piango ma meio ile voice tangata ai a ole ia mangai ai ala le voice nga pipa fa le ngale kamalanga ese amanyo ese specialist inga. So loving, see the whole thing is harmony, peace, interconnectedness. Ko ngeki uma me uma pia se paso ko ngade si como ngade roka ir me uma lo lang fai o ko semanga liaka la imanaka. So we must participate, celebrate and engage with the soil. It is a reciprocal relationship. La le binga le me ole kadiak pali me talia inga ole kako pui ele pui kako ele ale other creatures as well. When we care for the soil cares for us. Allah. Akako pui ele pala yo tatu fanua kako sisio manga pui hoi kako sisio manga. That's the truth. Ale nature for ile kako soifuanga ngi in relationship to other things like trees and plants and animals. Even mafakuma. Just imagine for a minute. Leai masisia mangu ngau kako amala. Ko ale manga yang ilong na. Pe ngau kako fu ina mangu ale ngila. Still the same Ko boring ang ilong na. Makali ngau inga foi me. Ole tu. Ole si meu ko ko ele tu. Wa mai le tu long matang of ye me umang faya. He said it. Umang ngau se le tu lo lang mai ualele. Ngau si matangata mo fa mo tangata le alue. Fo pui ma kau si le menge. Fa mai ua matua lele. You see? Makua de day. Ai ke. Wa esele fina ngalo ma to fa ma le tu. Ese ko ka ka so fi fa no lo. Pela atam mai. Kaya ko awa pa la afka mo fia ya la ole consequence kako leuska meio wa dia mai me ade leuska inga ma kama ya leuska ya tua asia fia tua fasan tau ya tua me ala ya ka ke lo fasan tau ka ne volai amai sko ingo po Francis from my keep the earth till and keep, puima. Tatu tau si mea, o le si ma.
Ya le ai fai ame asi. E ka ku wa da lor ke ora au da. Wo le anga ngua lang so ele kala ngomba Ia. Ya man me ai ka ko i Samoa o le fango le bau. Ia. O makana mo ai meia makus ma tanga venga ngafi o fa me si ki ako. Jangan me mai u le sili. E sawa fa sai un melhor com bau. E fa mai ko nga ka lo ngai mo me si ia. Ma ngai ole. O ka ngai ai mo nature. Ko kalimare. Ko kalimare ele o ngai sa. Ele fa ngai se me foreign ko ngai. No me ha si se ma. Ko kalimare si se ma ya tato. Pe ka ko. Ya se ase manga ya e fai uma Samoa. E tu ngai asi fa sale vai lá. Esse eu não vou lá querer e ngana e ka ko le querer ku pe ka ia. E piu ka vai lá Eu ko con ka. O le ngaka ka ka. O fia ka o fango i vai lá o ia. O ro le o vai. E foi uma negative aspect ta. O fio ke ka ko fa na. Fa ngasi o ngale ia wa ngale ia o ke. Ia ale fa mai ka ka le ke usa ngalu isi. Fasai sendiri fenga vai lá fora. Ela lá fora, não. E ali, uma resort lá, quase se calou. É para me locar. That's the sign. That's the sign. Olha, lá fora. Lá olha roi. Yo, sa, olha, menga é que me eu pepelo. Ya ma that's the sign ole manga yo le yo la kwa ko mo ya ai lo kapat na foi ngalo nga lo kalato ya le la me remember lenga ko me remember we are not God ala fa me tama pa remember we are earth na yo ka ko la se tua ta to ele an ko foi le ka ko foi le ya foi le so lu le foi como ya e fa ai mai le fu ka ko le Katoliko pa mai a ke sau uma me patele porque a Kongo o ele fu e te toi fo ele fu alia ya o ka sanga yo ka ko fa kasi me si so manga malalang ya 13.8 billion years old ya wa fo ilai ke minga makanya ngau sia le tu la ya la kau mai nga yo kwa ia male au sang kisi ko malako so ngo fa sang kisi ya o kau sanga yo la e makario makuia me ko ila au makario evolve la au evolve tangata evolve manu ya e fa me ngai ka tanya so fe intanya so ke mi o le ngi me why evolution o le evolution e wo mo ko nga mangu ya le wo mai si mangu ko ya e fa penga wo la tato man ko ma fam kala o tanga makamai kamai e lo pose kamai ya wo si snake pos palolo ye wiki fa menga fiki mai ke sami sawala after billions and billions of years wa makang kupul me ile yang fai ale o ke o e ka ko ka ye pika ko mi manki ya ko na yo me va ko sa pa di me e pi va pe ya la ka ko sa ole ya me fa sen kising here therefore a human being is not the master of the earth. Remember, we need the earth does not need us. Kasi dia memang why ele mo mie ele kako ele mo mie sio manga kako mo mie sio manga wa foi a la sio manga o fia milhão ka usa pe ku eu saintisia e que minga pa ele big bang ya ngola la yo me mala au me eu foi ai man ele mas kanga ngaki ya ngola le ya me fia ngai mangu nga pia mai ro kam sasao
a makalo mai fa le anga me Pa o mai loa Mr. Bean mai. ngana ya nga kai fa penga. So remember, we need the earth does not need us. In this sense, the ultimate purpose of other creatures is not to be found in us. They have intrinsic worth in themselves. Lalika won for you pull. Why? A faila nga ola la au ye mola si sio mangai mai le amatanga mangai mangu sai ele ia istanga. Longo winga ka mai ka ko ele mo mia e mangu mo au ka ko inga yo lai lato. No. La ko ia for intrinsic worth. E also if we mo lai lato ilo langi ni. Ya pe ang fa ka ko mai lo ya makalonga sing i e meo. Pa o ai ma. Ai ma le ai. Yeah. In this perspective, every act of cruelty towards any creature is contrary to human dignity. Yeah. You go sa ma. Laudato Si number 92. Yan fa mai every act of cruelty. Yan ka ko kiki that's what ten ni ngai mai ye mai ave fa kau. Ave fa iu no meu. Dog meats ma me nga. Ka ko sa wai meu ngai so ko nguia. So o fa ngai kala we yuka. Ngai donkey ke ba ko isia ko o kai. Mai ngai mangwa. Yan fa mai act of cruelty towards any creature, if I sang a tau there, human dignity, if I sang cow, if tamari, angalia le kako, longo winga, kako kan ka ile ka kau, kako fa apolonga inga meola. Kako sa wainga, ye meola. Abuse. Le ka kau, esa, longo winga, ile pe ngai mal kako human dignity. Longo winga nga wako ele tua le human dignity ya o inga wonga se le tua tangata lona fo linga me longa fakus ke pui ai mai lo fa ko fo ya de upula le tunga tausi le yo tausi o me ola ola ma sisio ma iyo ngala ya kama kala nga ya ko si me ola ko la pe pe fo linga mo Australia ke le ko ala yo la noi fo si manga vai harmony la ya se maka mo fi e ma vai they go exist they relate so ma la ya ma thrive awalangi ya lusi o awangi ya lusi kan ka ku e pipe o la ya me ya kala ku si se manga ya hei mo se me o suo mai ka kai da lo na e foi le winga le tato le winga pa le kako winga sala le tato vai va ku se meu mangai mai o la le o le fa o so ale I ya ma ka winga e ka mo poluti that's always the case ya sila mai lalo ko inga fango kanga ya hari mo le ari ko mo ai ku sa ko sai ako arkel ale o ese poco ka ya foi va ya o penga ko au mai e ama io e non ho vinto fa una mai ma cosa vinto le netti che lì pingi mai pe ka milo mai le netti ma ya pe so sai uma ya la fa adu como le va ala pe fiangi o le penga le fa mai e le ngi ngala ia ka nga ia pe fiela le kaua fa i mela porque le singa milionga wo ese wa ona se umio le ko nga fa o kanga ye mo mi tato ko nga fa o kanga ye ele manga e kama pa ye fa ki no tato asia greedy o kanga kangi manga o keli o le ave ngore e fa ko me ai almere o pepe ko mo kama ia yo le ambule o male pe ia o ngai kamai pa ia wale la avengi o nga sokaro le ia ngat me la po ara ave kamai ko le se si me au pepe ia ko nga fa o kanga so nga faida le ia le fi e ma le o ka fe ngai mo ka ko e ave o ka ko mo tanga tau si me o ka si me no
on kuafa mga umia. mga umia. Mga kidi yang bawa kupe. Ngalo ai. Le ola ngai me ola ia. Usa kikele. Ia nga. Ia. Susi kikele. Ya, mena le ko ale fai mea ka ko ko nga ko mana ko wa pingi. Ping fal fonga fal sepuluh ali. Ya, wa a fango ka ma ka ko nga sing pa. Singa lo ko nga kai pa ko ngi ofe. Ko ngi ofe, mo me se eskas lua. Ngai kui ya mai ya wo mangasa. Sa le ya. O ko nga langa nga le ma ka ma pa ia. Simple life. Fa nga on me kim fe ngai fa nga mo ne ya so. Ai lo warum ko aso nga fai ya nga. Ka o me greedy. Fa la ka kele o me ngi melo la. O sa fua. Sa wa. Ya. So. Ya, ako makamaka ho ngai ngi me ola. So Pope Francis quotes my Pope Francis le Catechism of the Catholic Church usila me maka ke level le ma fia ka ko kapi ke le Ekalesia. Ele mai ele quote le for my each creature possesses its own particular goodness and perfection. Longa winga. Pane fa mai I kapi ke le Ekalesia. Quote my Pope Francis mai so se mangu, so se me ola. Yeah. Ia longa ia particular goodness. Na fai ele tua. And perfection. Na fai ele tua. E vale ele ko nga fai ngai mangu. O fisi e vale ele ko nga lenga fai fa ole ele ko orangutans. Yeah, I think orangutans. Onga o la ko langula le enga ngai mangu e o ponyo mo asia. Yeah. Wai le maka ngofi, wai si orangutan na malanga kama. Lai ka ano kiskisi ya la ua. Ya lo for tinai lang kama. Ile ka kunga. Yo. Pega ka soifu. Yo. Kama tinai. Ke mga kiskisi ya pepe ma. Si mai pike. Gracie ya. Ala. Ya, le ngako isia me ola. Le pula e vuli. Si mangule la lumai. Ya vai. Peaceful la ka okor ga malo. Ma boy. Eu vou dar de. Ya ngai ho mangu. Pengi lizards. Eu blue tongue lizard. Ke fa yaku. O ka ko sia saka ko au ki tiro le mangu nge ese fo ma yo mangu. Ka kopi ave lise di alla ko lise ya si ke ka ko maka lo la ko o ka se ma ngai yo kamare ke fi ku era ku pulo ma ya kamare ku tang wala pofo kamare pulo ma ya le se me la ka o fa si ele sa we fa si me vale ya ele sa we ta ele ngi mango e pe liong ma ta ka me va ya so me aya ka pulo lo pi Sabe. Ai makau kam. So fiera ko. Yo. Ai. Eka le peace, le harmony between the animals Yeah. Aku roka ngaka iso fai fu. Aku polo le vets. Yeah. Each of the various creatures willed its own being, reflect its own way, array of God's infinite wisdom and goodness. Man must therefore respect the particular goodness of every creature to avoid any disordered use of things. Yan nga. Ewa. Along winga. O creatures umakai ko kasi. Ila ko wa nga. Ila ko winga e whaangakula. Nga la ko e masangyay, mafia-fia yay. Before tato ya. Because o ka ko hoi. Awangi nga no. Kakofi o creatures. Kakofi o manu. We are human creatures. These are animal creatures. Kakoura o kankafai mafofa. Au kakoura e ese mai la ngau singa. Ora ngia me ora. Ka ke fa lo ngia ka koe pui. Ma lo fa pele. Nanga o mangungi e keeping le balance o le environment. O sisi o manga. Mengai e ka so se mang pengi kiki pe kele
o le mangu sa eli finangalo le atua o ngausia le atua lala. It was in the mind of God. Le creating o me o langi. So, I feel the mind of God. No me. E no fa ele atua. Nga menga pa. Ya ko mai la ka ko e ko si fali. Ya ka ko alo. Ya ka ka mo fe ku. Fa isi me Ko me la ko lo, ko e nga sia ko lo. Vaya, yo la ko lo. Si o ka pe. Kuri o pior. Kuri. E ko sa pe ai o ka. Que le pole anga insecti ya ko le para. Iyo. Kama nga fa maluinga para maluinga. Fa susu le ele. Vede ngu fe bonga le Iyo, le ngu fe nga palpal. So ka lo fo nga meo. Ele o lo ka ko ala nga lue ke mi. E borrow. Ngale. Iko i masingi wa ko nga e suai la lo bonga ko sungu i la lo. E wa ko ka ma. Ese. Ya ala nga lue nga e fa malu ele. Awonge i pese ko afa le ele. Ai fa susu ai ke mi. Me nga fa fonga mai ka maiki. Ava ai ingai me ola nga. Ya ave ku komu le perpala. E o ke kamo ka alo ma ka pe awa. Parado i me ora. So man must therefore respect paralo the particular goodness of every creature. Yo le ole mai le me ola. Ngalinga fa ma fuanga ngau se le tua. E ka ora ka ko fa lo ngia menga. Ai ka ko ka alo me ola ka pe. Awa ka ko ama ka long fai menga. And then what is order Lord ka ko fa nga me ola. Disi o ma ka me mo. Wa ki le ngai le me ka tal noi tal wai Ngai pe o so fa ngua. That's a wrong use of fa nga so fa ngua Ore fa so me sa so fa ngua ya ku. E van ka kan ngua. E ma fua ngora ori inga fa so fa ngua ngi. Tupe. Ke de ku pe. Le ko pole ke le so fa ngua wa pe pi o vai pe ku pe ya ma lo so fa ngua mo ku pe. Ole simbe le ngara wari. Le ko ya ngara so fa ya. Pe alu ngi so fa ngua ai pa u a wa ngaru vai. Ya, maya si me fa e me si me ave ko fale. Ya. Ku so me nga ra mai ya wa le boa. Mi si ko ko fia mi yo nga. Ya, ai ali ko si ye fa uma Mana na kere ku pe ko ave ko fa vai le. Se vai le. E fa uma no? Ele si ave ka ko asi fe. Yo. E ave ko fa le vai ya. Ka ai ko me we me pa ma olai. Ele fa uma kamanga wana. De kui. Kui por ya. Ele que o café fa Ya mo meu a me se foi com o América, mas eu com meu lá eu sei fa. Ya fa ka. Mas lo pulta ka bak lo pulta ka ko pingi. Fa ka. Ya e pekida. E ko fa ya ali mta. Ya kakai. I mafela se vai kupe ka ro e fa kau ka mang wailan mang we ya e ke vai ko di mang Agora café cocô mai fo linga mo masa sai me sa me bulldog o bulldog kama esen mang yo ngai me ola nga e foi isso com mo meu ko ko eu filho mo ko ya kama i asia a fode foi faca io pek le ori pek foi Tuino, pinino. Kaya nga ba? Ya. Ewe ka kiwa iya akalake. Ya liang na liwi ngi wo yeli me. Kaya mo meu mo meu vai wo mo koi. Sela wo ili si mo. Awa koi fa ya amasa sai wo ya ngai meu. Awa kula e kama. Wo ngoi i vai. O maka kafi. O maka kafi. O maka ukia.
Maka kafi wako la koku im pisai saya nga pun kemai ngai fi fu ya lai kia pun ma ai wong ma dia ya ada mo pa oka sa wong se wa ka ko apiu singa nga o meo ka ko so nga fanya nga meo ya o nga la ngai ka ke o fanya ka lo nga penga o le ku nga su fu ka le poko fe ka sia le ko fen ku nga su fu aman mole ka ko sa ngo ngai meo la ame ko ke le fa penga ya wala oi fo mo mora ko pe makala ya pe la fa lo wa ya lo winga ka lima sumika es selaras la ok fa penga meo la ko dia memberka ki sofu ko ya me nga penga pe tu la lo i vai e foi pa me ke ale alu la sa lu me awa pa lu ma pingi ko pa lu pingi ko oka se ala ka mo ala ko ke lo ko sa lu ko sa mau ko ya ka ko me ku e ka ko se vai o mai meo la ka ko lo la e fe ka wi ka ko me fai meo e ka ko ye ka ke eu ka ko fa no ia e ka ko ye ka fa nga ye mo meo o kai fa o mai o kulpua ya aku sifi o si kai fa o kwa e paka ele e po ai va tu i ni fo lele ya nga le meo la pe mai o ya me fa nga be se afi ai po ala me la o ko ai fa fanga po ai o ka po o me ola vo e la ko spacing wale o me ka ko ma chot tele po ai va ko e pingi fai fu po ai va na ko la e la pula la ko la langi ngai na fai ele fa penga ya o me le makan ngo ko ai ole fa nga se o me ola e polonga i me ola ia e mau ka ko kupenga menga penga ya ole fa me kama pa ia ka ko alu sa ma menga fa lo ngia le levo yo ngi meo yo fa lo ngia le winga me ola inga lenga so fu ma ola mai le no ngi fa ile tua pia fa ia ko ile fa ile ko ngai ya fa ile tua si la fia ile tua e lo fa ile tua ya solo every single creature great and small has unique intrinsic value io e value intrinsic unique and intrinsic value no minga e ale menga lenga no se le kwa le fo le penda e le ngor mala e se lo fa ngai mangu le vai ka ko ya kasira la mangu le puki e tangata e ka vo e fai como su ya nga vo makanga extinct si mangula panda ya ava e file bu asime ne fa mai tama pa ia so se ko nga mangu ya ka ko kikilo el panda ka ko makai fo le pepe la ya e va kamala leo nga e ka lingos kamale esele ka fengi lo e fa pena ku se e pi la ya pe ulai o fa pena le wingan mangule see that's the nature e o mo mo pe e ka ke lo vo pe me foi fa pe ya ko ngai pe e ka ko ngo lunga bunga le ya pe au kilo ma ka la lunga vai ele se me ka ke pole menga asia o le uniqueness ngar pe ala le unique intrinsic value ngar pe o wingane o pe fi ala ko fa ku lunga pe fa lunga e kwale fi pe okay me fo yo so le se ko ngi va lo lu fa ku wa we okay ya o le me ale o ka o fa pe aro lo nga ku la le fa ia o le tu unique o ka fa pe yo ya me voy a la ku le a fo le medio le
Ora koloa ai wa ia manie o nga kulanga la koloa ora ai o wa ia vai fali o ki o kunga koloa fali o vinga le mama au ka fa o ke ma ke ngai ona e ku festival le la fa merka ma pa ia lo tato sin number 83 fa maya all creatures are moving forward with us and through us towards a common point of arrival, which is God. Ewa. Ka ku hoi fa kasi am ka pa. Ka kyo ma. Ku sa ngai me ola e wi nga me ola pe aka ko kausile ai. E ka ko kulo ia pe me ola pe funga foi me se au ai me ola. Foi ka ko au pe foi confrontation. Pe ve si funga. E me ola ia si. Au ka ko le foi ma fau. A ve le tuale maho fau ia e a pui ia makako kausi me ola ngi ai sia wala nga o me ola le a le family e ko o ba le point of arrival o fea o le langi I fea I le tua a wa e fa o ngai me ola o kako e ala le kako pui makako no kausi ai so le me langa ai se na va me manga mai le tua yo me nga fai mai le tua me uma ko foi uma me uma ile tua ole apo ole o theology nga ole ka ko matanga mai le tua e ka ko mai le tua ka ko foi le tua e ka ole descending theology and ascending theology never pa so le nganga de para un so le nganga de ia pe si mariu io le kuang foi vai ia ko pe ve io me la nga ia ko fa fonga me ka o ka ko si manga manga I me ola me na tula ma si manga ia ka ko kasi le ia io mo mi la tu tato ia o man ka ia stewardship o kako tukenale we are stewards communion or family model yo kako lao ole kako faiwa ia o kako tau si mea ole sisi manga ole communion longo inga community kako ainga yo no inga kako kilo inga meola inga lao lo sisi manga lo la vai ole community ia ngai mo ngai fanga ngai me ko lo that's your community that's your family imako dei or image of God ai ka ko ranga ka ko lenga fai fo linga male fa tusa ole tua therefore we are caretakers of the earth our coming home ia leo ma kala mo ko ia ka ko tau si mea ole sio manga male lo langi ni tatu te ai o tatu ainga pa tangata ainga wakasi mai si me coming home we are intermediaries or mediators between God and nature ka ko tangata kal wai ka ko kulanga nga fa ai tatu ele tua ka ko ku le va le tua na sio manga ka ko e mai le ya fo le harmony le ole harmony me ole me ka vesel me ka ko we're supposed to be in between as intermediaries as mediators between God and nature ale ka so mo ya ka ko fa le me ya le ka fa le me na tu ya ole ku ka ko kulanga le ole ka ko le ku ka ko kulanga ole ka ko fa le me na tu ya ka ko fa le me fo va le ka ko va ka pia me tu ala ile ang sala o ka ko ang sala le o ka ko lu ska ia ko le ka ka ngi fai me si shoma we are brothers and sisters with the earth ya le ko ave ka ko canticle of the creatures e pese volia ko ingoi fo yo pope no sorry sangato Francisco Assis nga pese le mo creatures le fa mai mo ka ko mo meol
I o sami me uma. We are brothers and sisters with the earth. Yung ngawing o earth for o sisyo mang o kako sister. Yala me fai pe fai so sister earth. Ekia. Eke pui ai. Eke fa pele ai. Pele sio sister. Yo loko finge. Io maka. O io mata. Nongo winga me sisyo mang o io mata tato. Kako fa pele mtausi. We are connected with nature, not separated. Yo. Kako kongik. We are connected. Ele ese ya foi força boa, né? Ele mala esse ngai. Kako é kasi. Among you oko, among you mako, among you kako, among you sisyo manga. No, it's like a family, like a community. We are relational, not dualistic or dialectic. Yo, relational. No, me kake kako so tanga wala nata, me umon sisyo manga. Ele kako ni kako kele foi. Ele ku kasi. Ele kako ni enemy so ele fai kako wakau ngali ese laku ese I. Yo me tato malo. Ye kako kas. Yo. Ele ainga. Mutual, not hierarchical. Yeah, well, I say mutual means fakas. Ada ko nga mevo ngai. Fai o ke mau dunga ko finger. Yeah. We are a community, society. Samoa. Me anga le fa me foi ka ko wele se. Se tunu. Samoa ole. Ainga. Esen ma yo nga fa puma. Ke manga pisai pe Samoa ola. Samoa le ainga. Ya be ese le winga le fa mau lunga tanga tsam so mo fai mele. Ya pon so foi o iskang. So tanga. So kanga. Yo so toto so ano o ivi. Tatou Samoa. Ya va yo mo wa foi. Tulang ai kako fenga malo mereka ko tunu. Ya mai ho I le tato sie. Yo. Kako le ainga. Sa ko ormere ain kile ya. Yo. Ya fas. So ele nga se ainga pe media, ele nga se ainga tangata. Tato ainga tangata. Male sisyo manga. Ole kako kango fie. E mai ko kongu il sisyo manga. Il sisyo manga fa singoi. La au o mango fele ma fi kolofio insekio au. I o sami me oma. That's our common home. E fa ingoi kusia tamapa ia. Therefore we embrace unity in diversity. Angel manatulia. Ioi ele kusa ka ko male masofangua. Male ke fau male moa. But kasi in diversity. Awal merah fakoi foi ka mikasyon kwai. Just imagine ele mangila awal lengi mang ngakakuwa ka. That's so boring. Ai la langu ese kanga maneola ese la ko winga oka. Fa ali mai tato le matango fie. Ole tu. Fa so fie. Oui, c'est le mal. Quem foi oi e America e mako mo be. E mango esse ngai. E vai ko ai ngai ko kama. Na kun ma ngai ka ke ko so. So ngama. You know, we experience that awe, that awe wangan we isse ko ngama. So. Ma iya. Ngau so mai foi ko ma fo kang faian mangu dia. Oi, olha tu. Longa winga unity in diversity. Ke mang ko kam ma ka tinale Ele pure. Ele unity in diversity. E langa la unga ngang foi le. Pamai o tatu tasi fe landu lanwa. Au kai ko inga ilia fo ile. Loko so pakas. Langa la unga le loko so pakas. Tasi fe landu lanwa. Lale winga ngau. E kasi umai kako ya Yesu Keriso. Loko ese kongo samo kas. Oi o Yesu ya malia tuol tamala le ngapai. Ai e fela wa ina kako ya kako fanga.
e manga ia ai sia ia wa se foi sanga loko ka ikia sanga ko mektis Katoliko ia maisi mau loko ese awala o kapoinga kasi ale unga kasi le tua o ingala le kasi interconnectedness, familiar relationship, a truth affirmed by science and religion. Yours. Yeah, interconnectedness nalia. Yeah. Ele se me ngale. O se moni dia. Le wa foi. Foi. O mga prove ai. Scientist. Scientist. Our proof foi na ele. Lok pa. Ekalesia. Usalare. Ole bere le kako. Ole tasi Fernando Wai. Iyo. Kasi dia. Kasi Fernando Wai. Ya mal makangofie da mele science and religion. Kufa kasi. Mangofo lok Ekalesia Katoliko sakike religion. Sakike science. Sa falingo silia pesao e ma fongo science ya le lo longi le ke le sao science maka le funga kan ngoi eu fa kase ya ele ya fu le e kala le mai kuspa ele fo fuanga lo lang ya ma le big bang e ka ngi ke akako mal mai kala le kuspa ya ma kala le big bang theory au scientist eu fa kase Ang gakas. Eu mangayan mero wa ka na e. Afkai foi ka ko mo mai mo mai la ko fi mai mo mai wa ye si wa kana ngo mai ile ma ka ngo fi for program. Ya afkai foi le mai mo mai mal fa mai no ta to ya ma. Si manga de ka ko lai. Foi fa na ka ko nga mai le ko ka ke ora fi ai ka kasi la au mo si o manga ko ya fa ka iro fi nga pa ke ngai poi pa nga ka o ye ka ko si me sa le ye mo so ka nga le ka ko ese o ese ele mal ese o mal ese kingo kasi ka ko ka ko ni la que se pa ka fo ye fia la ko saka me ai ka ke ai ingo fo e mama kaso fia. Akala kula la ko pai la pisio fu ka ko ai bukia la ko ya. Ele se fia ya. That's what we mean. Ya ka kele la fio ba ke kai mole. Ba man mango wa nga mai o ye ka fa so ni yaso. Ile ka ko por kalame. Ya or kapite de Ekalesia. Le lautato si pe ona ta penaina ka ko kama pa ia o pope Francis o fai langi fo lango ia ai fa mai ia ta ko kama se taro lo fio ia le ya tai ta to no ka ko pulianga fa fo mai ia ta tu talo o le vi ingal tama o le alo malenga pa ia pe o na vi inga sa le matanga fa pe fo yo po nei ma sa uma fa va lava amene Yesu pa mangal maya matou sala la ve matou mare fe feli tai tai nganga umale langi ai mai se nganga we apito po pongatia suafa tama yalo malenga pa ia amene tai ma tatu proclame na mo ni foi fiaf tul tambai va so asau mo fa poponga o tatu proclame o le lautato si e por Kapite ale Ekalesia fa tele ai la Afioga Patele tai foi la to mai mo mai ya me se foi la to company ma tanga lenga malo o lo sponsoringa le nei au nanga e un foi na mai mo mai tato tunu ma mai le por klami mata mo fi feiro i vai so sau timnei pa ni tele le to fa so foi